Gabi, evo sutra je prvi dan lita. A vidi naše crkve, poluprazne. A vidi naše vjernike, a vidi mlade. Idu na more, na vikendice, na razuzdane zabave. Idu se opijat, a ne vide ono duhovno, zaboravljaju na to, zaboravljaju na mene. Oni misle da je vjera tek neka usputna stvar, da je nje hobi. Ali trebaju znati da vjera treba prožimati čitav njihov život. Pa i odmor, pa i ovo lito. I zato imam jedan zadatak. Idi i okupi sve anđele i neka se svaki od njih pobrine za njemu povjerenu dušu. Neka ovog lita ne zaborave na mene. A i ti se pobrini za onog svog. U redu. Znam da imamo težak zadatak, ali daćemo sve od sebe. Znači, dogovorili smo se sve. Ali samo neka... Prosti. Halo, Chuck Norris, pa di si ti? Ko će osvojiti svjetsko prvenstvo? Mislim da je Hrvatska jedan od favorita. Pa šalim se, naravno. Pa znaš ti da ja ne podržavam klađenje. Evo, prosti. Gabi, možeš ti ići. Eto, čućemo se. Zbogom. Tek je podne koje. Ej, Bo, kas? Ja sam tu portundo, nego, ne znam, znaš, gospođa Tildari se seli. Šta treba? Znači, treba, eto, za 5 minuti samo, eto, dat na ruke, može? Dobro, pomoću, aj. Doće kombi za 10 minuta, pa eto, tražimo par kršnih momaka da nam daju ruke. Može. Aj. Šta je, čovječe, di si? Bambus? Kola. Bambus? Kola. Daj, sinoć je bilo ludnica tražena, sirop, dajmo čarape ići, ono mogli smo. Bi rado stvarno, ali... Ne, ba dajmo će onaš koji Čikita su u gradu, ono ludnica, kažu, brat, znaš šta, stvarno ludnica, ne znam šta je, ono sam odmah jutro spusa poruku, nije mi odgovorila. Ajme, ne, ko će susidi pomoć nositi? Šta je, ajde? A valjda će naći nekog. Excusez-moi, gospa od zdravja. Ravno palio. On pokazao. Da, ko ćemo sad pokazivati, ko vidimo povrena ovog Sarkozija, a meni se džiraje s tobom. Sarkozy. Guten Tag. Gospa od zdravja. Ora pro me. Perché, Juan? Perché? Todo el mundo necesita orar. Tampoco Split. Šta si igrao? Na Brazil, Španjolsku, Portugal i moga bi Urugvaj bi iznenađenje. Dobar ti je dobitak. Rađe da ti daju pesu nego da ti to isplate. Alo, mislim. Ej! Gdje ste vi, šta ima? Evo malo, Đirića, otkud ti? A ja sam ti šetala viš po gradu. Znaš šta, puno mi je glava ovog faksa, učila sam cijeli dan, ne mogu više, puknit ću. Dobro da neki još uče dok neki kupuju ispit, a Nino? A da, aj, pusti. Bacio sam tiklo. Ajde, se vidimo večeras. Dolaziš ti? Šta je večeras? Pa župni vjeronauke. A je, tako je. Ali ima toga još liti. Pa naravno da ima.
Daj, nemoj me zazat, čovječe. A Dolaziš, sigurno. ajde, doći. Ajde, dođi, ti, Bože moj. Ajde, dođi za super, daj, vidimo. Može. Alo? Ej, di si Robinho? Bambus. kola, Bambus. kola. Sliša, da večeras nam fali igrač, ono moraš doći, razumiš? Ali nemoj imat. Nemoj mi ali, ono, dolaziš večeras i to je to. Ajde doći, ajde. Ajde, vidimo se. Ajde, super, ajde. Bobo. Boško Balaban kupija novi auto, Iva Majoli se relaksira na Braču, Maja Šuput novi spot, Žak Hudeh u Amsterdamu. Opa, Nikolina piše. Ajme, ne mogu virovat. Župni vjeronauk, svaki put isto, da ja ne mogu ispuniti obećanje. Eto, u petak ide na hodočašće do Sinja, makar iz Segeta Donja. I neću stati u Dicmu na sendviče. Idem bos. I na Goriću Bežu da ide s mnom. Neka. Bog te ljubi, s tobom uvijek ostaje, kada pritisnute voli, treba jača. Pa ti si spojišao na tak? Je. Tamo je Fran Miljenko, pozdravit ćeš mi ga u nedjelju. Jesi čuva, nemoj mi to zaboraviti. Nisam baš namislio zadnje vrijeme, tako da ništa. Nisi namislio, nisi zadnje vrijeme namislio, da ćemo još bolje. Ali idem na hodočašće do Sinja, pa ako ga vidim. Onda bi mogli s anestezijom, Sestro! Ti imamo više. Ma doći, 100% će doći, kada kažem. House with my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier. Knowing the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the power. Hej vi, imamo dobru vijest, misa je u 6, pozivamo sve, a posebno tebe, crvenoj majici, koji se obraćaš bakici. Pogledaj iza sebe i zovemo tebe, baš tebe. Nedjelja misa, obiteljski ručak. Idemo na bačvice, bačvice, bačvice. Nema teorije, kralj. Prvo, nedjelja je. Drugo, cijeli tjedan sa škivava misu. Treći, idem sa svojima. Jedino što možeš napraviti u cijeloj ovoj priči je da se ti pridružiš meni i odemo skupa na misu. Na ostalo ništa ne pristajem. Amen. Dobra, misa ima i popodna, prvenstvo u Piciginu nema. Dodaj mi šugamani, kupaće su iza tebe. Dobra, ja sam je sad, samo će ići domu. Biži gori gleda kućanica. A dano. Pogledaj ovo, dođi! Dođi! Pogledaj ovo, moraš ići na ovo. Ovo ti je super, rekla mi je prijateljica za ovo. Biće fenomenalno, daj. Srida 16. u 8:30 traje duže od Titanika. Ma daj, šta ti je? A kad pilaš doću, aj, moš. Ali nemoj da sam ne dođeš u sridu. Dolazim.